Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Ingnam Aingnar Inut Hatoka Adivasi Arong asor balijan ahithi kidun pen hem kachewang bom unahut lalmati area malom nampia Aingnar Apran Armut Dilai Police Station ke parlo Hatoka Adivasi Arong Samuel Ligu asopo balijan ahithi kidun pen white cycle pen hem chewang bom unahut Pradip Ligu Aphan Ingnama Aingnar Apran Armudun det pusi pherang ke abitung pen kahumri damahut nang than nang pachini dun Ingnam Aingnar arideng pen Apran kedam tui asar bura Samuel Ligu pherang ke athengno nang kaning jedun alamthi lapuson habit Ingnam Aingnar pen Apran kedam nang ke niliso podet kalilo lapuson akisung ke chitong bomlo kopia potma pulote kedam kewang aduwar kawi pena potsi lapuson akisung chitong nang lopusi ningjepon lasi alangli pena jok nilidum adivasi detle ladak arong kedu chot lapugali lapen Lada, Karbi, Adivasi, Chingrum Petpensi, Rong Kachukim, Lasi Kimisen Atowar Sorkar Pen, Nang Pipo Nasonte, Misenji, Lapen, Towar Kedam Kevang, Misen Asonte, Nonason Akisung, Chitong Jokplot Jiapot Lupusi, Ningjepon, Lasi Prabjin Pen, Towar, Nang Pinangji Pusi, Chuning Ripon. News Text Report, Karbi Anglong News Channel. मोर नाम सामुएल लोगन हटका जान आदिवासी तो আজি যিটো ঘটনা হৈছে মই এইটো মোৰ ল'ৰা হয় প্ৰদীপ লগন তেওঁ ৰাতিপুৱা বজাৰ গৈছিলে বালিজান বজাৰ আহোঁতে 4মান বজাত লালমাটি এৰিয়াতে তেওঁৰ এটা হাতী ঘটনা হৈ গ'ল গতিকে মই আৰু কি ক'ম এতিয়া আজি নহয় বহুত দিনৰ পৰা তেনেকুৱা ঘটনা আমাৰ মাজত লালমাটি আৰু হটকাজানৰ মাজত এনেকুৱা ঘটনাবোৰ হৈ আছে কিন্তু আজিলৈকে আমি এই ঘটনাৰ পৰা বাচিবলৈ কোনো উপায় নাই কাৰণ ৰাস্তা পদূলিও এনেকুৱা নাই চব জংঘল ঘাঁহ কিন্তু আমাৰতো বজাৰ আহিবই লাগিব কাৰ্বি হওক আদিবাসী হওক আমি থাকোঁ কিন্তু ৰাস্তাটো প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে আজি এইবোৰ ঘটনা হৈছে এইটো ৰাস্তাটো কিমান ঘৰ হ'ব ছাৰ কোনটো এইটো লালবাটি আৰু হটকা যোৱা ৰাস্তাটো ঘৰ কিমান হ'ব গাঁও কিমান হ'ব গাঁৱটো লালমাটিতেই আছে 3টা গাঁও আৰু আমাৰ তাতে কাৰ্বি আদিবাসী মিলাই কমচে কম 7-8 ঘৰ 7-8টা বস্তি আছে কিন্তু আমালোকে ৰাস্তাৰ প্ৰব্লেম বহুত আছে আপুনি ৰাস্তাৰ লগতে কিবা কথা ক'ব নেকি ইয়াত CM কাৰ্বি আংলং CM EM কাৰণে কিবা কথা ক'ব নেকি ছাৰ নাই আমি কৈ আছে এইটো ৰাস্তাৰ কাৰণতে আমালোকে ৰাস্তাই আমাৰ জীৱন পানী হয় না কাৰণ আমি জংঘলত থাকোঁ আৰু বজাৰতো ওলাবই লাগিব গতিকে আমালোকৰ এই ৰাস্তাৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ বহুতবাৰ আমালোকে ৰিপৰ্ট কৰিছে সাইনবোৰ্ডবিলাকে লগাই দিছে সেইটো বস্তি পৰা বোলে বালিজান পৰা বোলে সেই চলা কাঠাৰ কিন্তু ৰাস্তাটো আজিলৈকে আমি পোৱা নাই বৰ্ডটো লিখা আছে এইটো বস্তি পৰা সেইটো বস্তি ছাৰ আজি এইটো যি আপোনাৰ ল'ৰা আছে না ছাৰ এইটোৰ নাম ক'ব নেকি ছাৰ প্ৰদীপ লগন বাচ্চা কিবা আছে বাচ্চাটো ল'ৰা ছোৱালী 2জন ডাঙৰ কিন্তু ল'ৰা 2জন সৰু 4জন মুঠ মাত্ৰ ল'ৰা 2জন ছোৱালী 2জন আমরা আজি এই ঘটনা যে ঘটিছে এই ঘটনালৈ কিনে আপুনি কি ক'ব এইটো ঘটনাটো ঘটাৰ ওপৰতো মই ক'বলৈ বিচাৰাটো বহুত দিন হৈ গ'ল ইয়াতে 4টা 5টা এনেকুৱা ঘটনাটো হৈছে ৰাস্তা পদূলিটো বনাই দিব লাগে আৰু এনেকুৱা কৰি কিনে ৰাস্তা ঠিক নাই হাতীৰ জাগা হৈ যায় গতিকে ইয়াতে কোনো এনেকুৱা সুবিধাটো দিয়া নাই তো আমিতো এইটো হিচাপে চৰকাৰকহে দায় দিব বিচাৰোঁ মানে আগন্তুক দিনত আমি গম পাইছোঁ যে এইখন ৰাস্তা ছেকশ্যন হৈছিলে মানে ৰাস্তাখন বাটখন বনাবলৈ কাৰণ মাজত বনাই আছিলে গতিকে আজিলৈকে মানে ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হৈ সেইটো ৰাস্তাটো ইয়াতে সম্পূৰ্ণ এই হাটকা জানটো লৈ পেলাই আমাৰ বালিজানলৈকে ৰাস্তাটো চেংচন হৈছে বুলি এইটো শুনিছে কিন্তু ৰাস্তাটো আধাই হৈ গ'ল আৰু আধাটো ক'ত গ'ল এইটো ক'ব পৰা নাই কাৰ্বি আংলং CM কুলিৰাম ৰঙনক কিবা ক'ব নেকি এইটো আমি ক'ব বিচাৰি আমি গাঁওবুঢ়া হিচাপে যে যোনটো ঘটনাটো গৈছে এইটো অতি শীঘ্ৰে মানে আমাক এইটো সুবিধাটো কৰি দিব লাগে নহ'লে আগন্তুক দিনতে আকৌ এনেকৈ সমস্যাবিলাক আমাৰ হৈ থাকে আজি এইখন নতুন ঘটনা নহয় বিভিন্ন সময়ত এইখন ঘটনা ঘটি আছে এইখন ৰাস্তাত বহুত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্বি আংলং CM আছে তেওঁলোকক কি আহ্বান কৰিব এতিয়া আমাৰ CM ছাৰ লগতো মই এইটো ক'ব বিচাৰে এইটো
প্ৰধানমন্ত্ৰী সড়ক যোজনাৰ পৰা এইটো বনাই দিলে বেছি ভাল হ'ব বুলি মই এইটো আবেদন কৰিব বিচাৰোঁ। MAC Avijit Kro Ahem Tikupalong Pen Don Inkoi Raisi Ahem Tunadum APHLC Along Chingbe dun Nijang Karbi Anglong Lakha ke Thom Chintong constituency ke parlo Umraji Arong along APHLC Asong Pen Mass Training Ajai Mek Kiding Pon along MAC Avijit Kro Ametang Polling Station Arlo Pen Don Kri Isi Ahem Tunadum APHLC Along Chingbe dun Sonsi alang litum APHLC asong along kachipa ogdunang kok laki ningkan po BJP Sarkar mate MSC Avijit Kro nang charidat apita umraji phetmun so Arong penching lok pinang an Jinthong constituency Arong along thang kaching thur amo ledam dipin la La anchot takali election aporahut alangli kachechak tekang an alamchak ta ison bakta chepa pleng thekthi lasi lapuson election aporahut arong wangpen radaphan chechak tekang thap aret ki kroi thekthilo pusi alangli tum ningjerinti lasi lapuson radaphan chongthui chobai chot AMAC ke nili tumaphan nangne pusi alangli tumpen ningjepon thu Lapen lapu APHLC asong atum radaphan kethan keklem kedam kimi theklongsi kadukawe don inkoi raisi radatum APHLC asong along chipa ogdun renti Lapen pini labangso mass training amayalong aluhi manpeng pen APHLC Central Committee Organizing Secretary Kursing Timo Lakhaingkoi Wothatlangso LAC Amaipu Bikram Hansi atum penchinglok Chinthong CC Committee General Secretary Chandro Teron Lapen kaprek songalong keklem kedamatum chitong dun rinti Baskarong P report Karbiang Long News Channel Chanlo dak pathok lam long si APHLC joining amai lapen 6 schedule cherok tok amai niltum deng kon lok lapen kadu we pangrumpet pen doning koira hini BJP Aparty pen COC abang so PS long bangke APHLC long si nang join dun an se nang claim dun po nang pangtang dun po non ke wangi lang APHLC pan nang claim dun po si alang itu nang kechak tanda sarla dang nang la umraji arong ke wang penang li development na son ko pipi se thek ponong la thanda chin Umraji niltum pini lege wang pli bukali niltum Apran ningkan hini ke thom Apran da niltum wang lo halasu pen non bang ke litum chot ason se litum theklong lo la pen menang an hem halabang su hut ke chik kim un tum tame non bang ke ating rak tum chot a hem ta pini het ta niltum thekam long lo aja ka hem ke krep rang a hem ta non do bok la son da niltum thekang long lo mek theklong lo asi ka ching thur bang ke ave pin lo dak basically ke road towar rongbe rong thak cheleng towar de national highway tong hola tuliram rong hanga ninje vera 4 lane halale ratum ke hangale dak ke rongbe rong op rongbe rong thak chelat towar sila tum chu hang bom lo jida ningkan krip kota pila tum claim pipedal BJP itu la son dak taksi la umraji school la nel tum batso klam long sipini meeting dulu la bangso school ta ting e plak ta we angsong asar nung we lapen boundary wall awe hang da awe mane school bu tin de pin lo yo mane chainong chelong ke kok bi wo khat a hem ason si pinchong de la si school fan priority pipe towar fan priority pipe lapen me lang ki jun lang bulo jol jawan mission bu do ke des umra ji rong lo netum APHLC amai nang do pen miltum ning rong pik lo athik kopi ko son ma bulo te RNC he jong stame lang to pam don basko filalong militum long don praise yarat nang spok dun lo lapen pini le tot stame don praise yarat aku nang spok lo tu asi kadu ko we pangrup pet pen doning ko he yarat ke militum long nang spok dun elo asi kedam tang MP election result teng langdam bulo te asut ke militum tak thom kep rai ni something sini tum dak rem kontrol dak Avijit Kro PS long ben asi kalau susah minit itu kepada yang jadi pankelang panboriu lah setahun ada loh kita non lah upcoming MLA election bangke dak Avijit Kro PS along bangke dak bangke kali gari sini tuh habis tuh ngabijat bang toy po ate alang dia dak ke black topping nya thok nya di red topping nya thok long lo dak umraji temu sorong arado adu pan pace damun e pace wang e pace heladun eda lo nilitum lokelo la anstame nilitum dak e pongang puri panan me ka kredo poglo
lapuan atau war kondisi si alang li ladak om lagi ke musuh arong arada pan ke BJP Kro lo la pensiun atas si muhajong ni tu mah MLA candidate wotelang so LC ni tu kacing hon become minister stani ningje lo gedi ladak school ting abe ini nang le tu man same theglong lo la pen alang li methang same theglong lo ti ho ladak he bang olo dak nang visit olo la so hem repairing nei pu pan he la pen dak school meeting committee pen chenglok teacher staff tu man same abatai lo pijaran ta alang li nang claim pipe nang claim pipe kopi polo nang claim pipe dat ke la panang thim ke thelo alang li ami thang dak ami thang arong aps achikrong alang li jelang le jedam de non hala alang rong malong sira rong le non halata thang da le zero mo lasi la puson abang tu pan ke dak ni tum chin Karbi Anglong District Congress Committee atum amithang asai hemalong phirang ki amai kangni Sonsi phai kunia chiklo ni phai trogar ni Karbi Anglong District Congress Committee asai hemalong spokesperson atumpen phirang ki amai kangni ponalam thi laki Karbi Anglong Autonomous Council along Selection Board of Secretariat Chairman anghoi kangni pon laki non kachari bom CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pensi chipater pi ponlo Bang sopena pot Karbi Anglong District Congress Committee atumpen ke ningkang samsi chepaklang pon athe non chobom CEM atumke chairman anghoi kideng pon ajakong awi mate voreng ahin ki PG chairman deng pon longle Lapen lapusan pulote non chobom CEM Dr. Tuliram Ronghang ke voreng amen pen tangka pen voreng kipi asonsi mandat po Lapen bangso anghoi pen chirizai nangji pusi XEM bidasing rong pi ahin pen ningjepon tangte alang litum pen kaningje alam thili archupon iksinang di phupen nangkelo berta Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel Kardom Nilitu Karbelo District Congress Committee Kecuali Ijam Kajian Long Kawan Tum Assam Pradesh Congress Committee Amai itu Pura apa yang ada lagi Lok Sabha ikuti undang sedang lagi bangga putha katalah tinggi tekanan putha ini saya dalam teknologi itu balang kan teknologi sebenarnya si district Congress Committee teman Joroban itu alam lepelo alam ini non hajong tentang lipai ini lepas ke kawan di jalan ini jangan terlalu sebanglo katalah alam ke bangpen seruni long dan tentang visi kedua mesti pada lo terasa amelo yang uno mesti tahu dulu lalu so kita nak kalang ni putra ni kita tahu kata lo tempat yang sini ada asu pilih apa tu nama kedua perwira dua kita tahu tapi dalam silang ni tu cepat lagu apa ada kala kami mesti pikir sudah apitu Amran sakitong bukan selang liga sampai resmi patlo. Sehatan alang ni minjiro selang mana lo. Je alang ni lapu bangkan. Laitum lo sutum kedo so alam kelo kisu ke poelam sini lo. Masa semet pet non negala penduduk pada hol sini kisu ke poela sini lo. Asiala alang ni resmi lo keminjiro poelo. Je ili tum Karbi Anglong pela West Karbi Anglong lo kata dia pilih di Mahaso, yang kena pun tak kecil kan tiap tak parah. Asyik semua tak aman di sini. Seperti mau apa dulu kalau itu main berdiri berdiri keklem pun siapa. Tapi semua tak ke, itu mali dah Rahul Gandhi kan dia lo. Kita mungkin kan sisi naik ke si ani kan Rahul. Pada MLA sana pun macam tadi pula amat motor ini macam masih dah sosial lah video sih itu man dah kena nang share motor video itu nunggu. Salah satu pula jejong si sentral lo itu masyarakat dulu pulaunya ataupun itu implement ko. Macam dah sudah semua tak itu nunggu itu mamai tu dapat lalu ada salah tercapai selahai lam tu masih itu claim kon ko. Apa jasimen tapat kami jadi akan sini lo. Je Meghalaya na hoya duilang sikisi satu aku bagai
pupo Chingbe tablo so pose ha so itu korte lo timu ta pandi namna sila so puthak ta itu pulo itu ma porbang lo pulo tante so ama apna hoya dui jitu so kasi sagalam ba ke permanent solution da keklem lo pulo ese permanent solution itu na pan pulo hello mo dolo pulo tante asam si bilang po je itu 1951 aningka council agen kolong lajiru karbiang long so alori so kechak sarva pijain penang tipli la so hoya dui hasuk tok la do jadi harus uteng situ lagi so si polo si don BJP atau keklem mau atau ke ini chot atau ke BJP lo kamu sita give and take sebenarnya jadi give and take atau belak dan todo itu pun saya sita karbiang long west karbiang long give and take polisi ke natum la hoya atau so itu mau saya la solat itu kan boleh situ mukanya itu Congressman Koyende, asin tu masa sulit pulau, asin mohon tu sahaja India begitu nak treat kita soal teh, itu kita soal masa apa namanya, asin itu pulau tu kita soal teh, asin itu pasal kecak lo, tapi karbiang lo boleh, itu kubong lo, jadi tribal tu pancot, lo so tu pancot, lo kita itu kan tu, mana itu kita baru kita itu bang so kilonji aku kubong itu kan dalam lo, sebab tu mana indigenous tu masih indigenous pulau tu. Sila sob tak itu juga dosa non BJP atau mereka kita belum atau mereka lahai hama hello jadi darab tu matangka si kandikalan itu ke panggil tabelo di krok tabelo jadi kinang ni hormu punai tu kinang si hormu punai deh sob pasal tu man ahem itu masih kim eklat gula kan paling mana lagi kone aku tikuti dengan jual tak itu aku tikuti sila punai tu solusi acembar kalau punai pada Kasi lahat tangka nang pila na kapandem naman kaya nang sab kali happy kung paano pila sa pasal kaya kong nang la asal daw sa pasal dote hidup at lahat na skim ng putino payment ka lang lang bila itong payment ka lang ang putino sa protector to lahat ang payment kino di rato joy ko mali so high claim kasi ka pula hala sa sige kim ito sa may kim na pula lahat ng mata peke at si corruption of some man ka lang tangga ke pangli mande lo tangga kadikala ke tak mande lo se sonna ke itu tar je mas kapse na ke chalo de ne mata ke CM Inut Aphan na ke chamber ke tham to ala ala kushel reporter do na kle ke na solo di cheta da to mas kapse ke tham ke na solo ni kuch mata basi lage ke job chilo non mislead lo or misuse lo ala Aphan misuse lo basi la to pa chini Karlitang kasang teron pi amen pen football mate dewagadum tournament ke pathu ke paman po. Ke pathu ki kat penta isi muneda tumaphan a ok apran ake mesendo. Sonsi patumi phaikuni ni phai trogarni phuluni sport association atumpen chepatra piponsi phuluni higher secondary school pathu aklamalong Karlitang kasang teron pi amen pen dewagadum mate football ke pathu paman po. Sonsi bangso ke patualong Karbiang Long Autonomous Council MSC Kambura Kiling Sita Chetongdun Lapen Karlitang Kasang Tiron Pi Asupo Akleng Babu Tiso Lapen Akibi Monsing Tiso ACF Lapen Phuluni Football Mate Dewagadum Sport Association Atumpen Chelangsi Karlitang Kasang Tiron Pi Amen Pen Football Mate Dewagadum Kepatu Kechengpon Bangso Football Kepatu Along Kachetongdut Lake X VDC Khoya Singh Terang Lapen Kithek Kidingatum Chetongdut Lapen Karlitang Kasang Tiron Piaphan Melur Ameseta Kai Ponsi Kepatu Pangchengpon Sonsi Pini Kitcheng Sierni Dengang Chirinti FC Lapen Richo Hidi Friends FC Atum Angbong Patu Ponsi Dengang Chirinti FC Atum Aphan Goal Pli Pipen Chipahaipo Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbiang Long News Channel. Atrodi along mane itum dak Phuluni Ranger tiso sangho monsing tiso asar pi kasang teron pi a memorial pen pini dak football kapathu
turnamen championship kipi bangso kipi long penaan pilo club di penaan club hang la penge bangso khela ki juji ke mo iman tariko 27 analom jutpo lasila so khela ke pangcheng athigel hano pini along tin kar bianglong field do piglo tala so field do pig ang bong pen pini along tin homos pilong ta stadium pipido laso stadium 10 crore stadium ki pi ali bang paklang ni pronte pini kar bianglong owe ki mietum football ke pathu ke pathek nangji aphan pasang sepin pen papathuwer along tin papathuwer long lo pulang te ang tum sang long lo ang pen alang tum la khela football ke pathu si pangno po football pathu sila tum thek po lasila so ke thek lo pote pini kar bianglong arat atum phanda aman ke wan pi atum lo man tang te alang tum football pathu thek lo pote Apran tami po la pen thu bang ke alang tum mane khela amen pen ke thek amen pen alang tum sakurita long po Woreng awar sai ke long ji phanta alang tum bor ipo lasi lasana klasi thek long ulo woreng awar sai ke long tum dopiglo lasi non la monsing pen khorsing alang tum korte bahini apai ami muriel ki pithek ni alang tum phan chorolo athe alang tum apai avedet pusame asar pi abang avedet arna mandet pusame alang tum amena apai phan an ke singhon bini owe kimi tum phan football papa thu long la pena bangke oi mi tumhan laan suse ke paprangi la sawar sai ki pipon tek apot ni alang tumhan churulo la pen la son jong si along tinta pena ana dimelong ta la son tak thak ke klang jong si du purang te la son ti along tina hawata rat tu mate sumara tum sane football pathu bang paprang po la pen ke rat tumta aning rungpo sumara aning rungpo laan suse karbiang long football pathu paprang ponji phan ining thelo lasi lason kirung pon helo nili alang tum phan churo lo lasi nili hin ben lam thita lang si ington ata ka betum ben rakhi hormu kirim lo namin ben kese ata ka be rakhi hormu kirim abang pu dak etum kar biang long long do piglo lasi alang tum phan itum inges mate use inges teknapo alang tum chotoi thini example lo non bangke sport lo khela long se alang tum phat ekdom pa involver papa thuwer do pote hala sormu bang alang tum teng ni po lasu ke pateng ni ta lata eson lo lasi hala ragial ka teng ni laso farman bang ke la ke pathuan lo la pen tho bang ke non alam bang puran dak lo mun la tum bang ke ageng ke do aragial ke chu bang ke munit problem do la tum bang ke chuchi pulutang te chether seta la karbiaron aragial bangke la ke chether bangwe la ke aning hang poti ribu ta chop aniang he pote jun ra chop la se la ka geng awi phere mi me awi halke la ke karbiaron long bangke setahala non aragial bangke la ke phere mi me ageng do kaita cuci puta Apran dan di thai la sonang tek tek long do la se lai pen cipajok tek thire ta masi la tum bangke chunang ra lo la si true sport khela pen purang ke la sawar sai buji uning thesi nilam teng kon taw kenri afila long kalitang nilipai kasang teron piamen penil tum kasa under football tournament ke pathik do asi pini bang ke cengar nilo pini ke cengar nilong raja pothar FC pen denga tim tumsi pini khela paklang pon lo asi lason thot si prai 26 ne kon tim do total all karbeng long dak nanga jon do businang than la match all karbeng long fulani sports association tung nanga thana teng ni phan asi piniban ke cheng lo la sila so teng masi mo sojik lo la December first week lo man si joji tong don kenalo prangsi media bitu no man ni aklam ka dom pajilo pen pini la bangso patuang deng long amen kan po ni ti pilo ni pia poklo ase yalang li reng tik ako keklem kedam asomar phan ba mu mar dom phan chekle dom phan ke pin khat pon pil the long ko son se no ne prang ke chadu nai ma pil the long ko son si ralo sudi du nai ma ola so ke ja pon ke thek long wada budi sore kirim dun
Aso ini lu cok kisuma alam muka mata sinon pura tene une. Tasi tene un eba elo si pini alang li anak plantan det pupita me akar dong kada padoya na dia long pura soma tabon sini tung kodo kawe lapu asoma dong pen nili tung pen cerap itu si pina masuk kelap pengceng pun lah. Perang si nili kacuru jenai curuang tu malah lo nili pini niti pi amer me pi la so nili apena somar pini coursing pun noi ba monsing pun noi alang tum apai pan apu anaching hon thek kaching hon pen la so ketan mane khela so ali carbon sport association men sila so ke pangdak pun kacharab don police sport association atun ben kacharab pen la so kap so sai pachun pon dia long anu pachun pon thek made claim pon thek bot asar pie pan so ani chong du pon thek bot kalang prang sila tu man sia kethe dung kachuruni men people asila hand Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me